Usega ole pale pikipigere eite yani etigiasi enyia ekwa oni boli mokagoro yani ole magana ema ko kagora ari ekoboli na my brother. What is your name? Ochonyere sana akinjenje misimukale mako akiuchiko samaje kita ekaibe asoko kutabogeranya gitari adio chiko kunoko koboli na daktari ngejo kuruwachi kawate na don't worry please wako gache kwa au ko gachire ayo le pira ko ande ite ko bata no ko bwate ego sungire gora aro asike puri kyo spigara nyakitari ko se puriso no taba ndaba ko tare kabiri iko ni ngi bwana ko nte bwana nchenkande bwana ayu ago kwana asa ya ko chera nyakitari ko puriso amosi ndango se kira na ta romo disi ya obo gembo oso wako nsikionte wakisi wako fani sana omo kusisi koga hakuna iko nini bwana najua kietu bwana najua sheria bwana nini iko nini obwatwa kawe kamari wanyora rebwe oso wako tayuko sigani like sasa afande yenyewe hata sijui nini tukutamani muzikana bote shuru kona ni tusi nani ije chekurabe ya faibo uli mafande pili siwezi wana hivyo ndio ndega wakisiwa mejaza vitisho akifika hapa ndani anakunja mkia akia fante chekurabe ya uli makuma mche aje why for what reason yori nasi bete lakini sikatiye ebinde bibera ona abantu bagacha kandi musikani cyo kwakira era ya pasta musikani no matabiolenge abantu bakandamana station abantu bakaruta masasi abantu bakwandamana nigo taba muragari na iko nini bwana isasi ligwakwa twa aje bara baba aro baadaye nganywa nije kweka ndire polisi wasema kumbulisa tufanya hati kwa tenga nje gari monto jonga tele bilole ukomboli na pasta hiyo tutashughulikia lakini ulikuja na watu wengi wako wapi aija ranga chikolike haraka sejira abantu aba mura bako kwana tolega baro bako kwana na chogo nikuna kunya pasta no kamutika are you getting something here hello my brother tianga tebe opo kimabua unege ntege sinini lakini asao keburugeire na ndo okay okoire and God Mungu amekutrust na that life that you have paid. Mungu amekutrust, Mungu amekupenda, lakini umeamua kuishi maisha ya kiburi, maisha ya kutojali. Yani umesema kumabulimo kwa I don't care. What I care is just only na sembo. Akimu mraka kabate chio TPS ko semata lakini mko kwa church. Ama kwa kanya sembo para. Yule ya sembo kujimata. Ile pikipiki bwana. Yago ikadi kisamari ni mato chenja. Anaye ko benda naye. Yago ndio kama hata ako soa mashauri mate yoni chenja ko benengi ma. Kaki. Aye musanion. Tumanyega. Bado Mungu anataka kumwanga Nyasaye. Nyasaye tara kubot naye. Bado Mungu anakupenda. Ndio kutaita kumanyanga Nyasaye na gwanjete. Abako na gwatinda. Wacha nyumba ande baada yako atobugima. Alo, ndio kutaita kumanyanga Nyasaye na gwanjete. Abako nda siri tukwagosa, bato bado Mungu anakupenda. Obwato moyo. But I tell you, don't take that for granted. Because the day is coming and the day is there when ora temekoya kana roteri anye naba sata babu atachibesa bakule sokoro munyo to mondo karukiru tiga kwa na saitoti mongo na roba ko mutura kironso mama to mondo ko mutura kironso ni gachete gatikati ya mbuga ya wanyama era chisese chiae ne chichui okitura ku kironso ngwengo tare kabire para kago so muchoe era ga so era ari garime aiko muchoe amago so kaso lakini akarama kweli achete gato acho betaka monyora bolire obegete a night dress esuti
wardrobe ege koro to moimo aro akayanga begete ngari akanyere gakoro kunge yanga ya butuko ya korarerani aro bakuja kama komuturanga my friend otra okomolika kaibwendera chichui chibarochi oliga ya chiatoro none chichui gichaigure gendeke chikotama otora na haya mongwano olima bya pali katomwa mokaigunga mutura kiroza okoleki okule orali ingi kya moita tarwale because the guy was not sick, he was not akwa mgonjwa lakini the guy uchama amekufa chipe sibingi yarokora rumusha yakotabanga you know my father omoga tikakote ya sai boli mna wate bete barato akete kolonia kala no ya moragia abaisi bagajete bagote otagotira abaisi bale babenge como muko bale na bale como todo ngeli kusaba aye alo omoga ke vio merete kala yake kole moyo abaisi abana le bako itati Baka na ko mga ko ba no tumereye. Pole mo ko ta ko ganda ga tumna temata ga na ta kire kanga. Yo wale ta ko tu na ko na kitata. Dera na kyo boge. O como te ya ni na ro mo ko manye ga matuka ke. O como te wasore ko poa oge chigo. Ah, iko ko na mena. Alo. Bwana Yesu asifiwe. Alo. Yes. Omo gi mabwa omo menyerero. Yora Yesu lero. Tara na Yesu lero. Eko gara mambia magana nalinga. Eto tire. Ogenda kutimoka. Oso tire. Ogenda kuchiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ekyo moyo pi. Otiso na batabi ganga gastinda nyakokora. Up even now. Asenta kore kitatabe. Anyele chombe na halisi kimechiaba. Osibichicho na koda manganayo. Usamba makara Masai na koda manganayo. Konye mespara mwenyewe. Konye matine nyange omonyene. Konye megatine nyange ninje. Ebi barua ninje naandika kitu ngo 67. Aro serikali ya moto. Juzi ndio sala na ngoto mwa aro moto liga yeli tukona biya ikirani ya 250 300. Karama ngane 60 70. Hapo kora jua kolire amanya batabina. Wanpepi tuwa wana tu Friday. Iko akote gazi. Oma gatabi tu Friday. Friday ko ganda ko tabina ki ay mumura. Yana ni jenje ngora ngeli njugweka. Nyoru munga ko rete gazi. Anu ma tabina jengo ngeli njugweka. Iko ko tejwa sejugo. Iko. Mwako yo makandike gazi leko kwa buta. Nangu mo research. Abuta, the guy was rich. Alikuwa tajiri sana. Abuta ni gani kondo katoto. Kirali tuko kingwa na polisi. Na kolide na yana huwa gabwate chinyomba kwa netinga kwa story ya Emon. Lakini nomo onda bana baye bale US. Abuto magontenga toto. Chombe digo okay. Sachi konya buroga. Dager. Mangana dager talinga mobe. Lakini muligo kirana. Abuta itukelimo akambutemeremo. Tingo kwa sasa. Long story. Kinya gatete kwa korwa. Ngagenda na maliga. Yesu konyine na toliki. Abuta engakia herize. Yesu ragenda kolega kaigana nyote Yesu. Kageno roro nebu kunere ku Gideon elia Gideon elia bantu bakwe kubosa munye ndebu kwa kairu ona tsikuri tiko tari kageno nakabuka no mbegete silipa asiba na toleki kageno bakabuka buta otimse kairu akairu geita kairu kageno monyora ngamokwani katenga tokto umekucha amteje nimekucha nisio nataka kusalimia napata bie ngamokwani kante yoke ka gekaranza Kantebi ulikuwa na chama kwa tabia. Niambie kapata mzee. Nashukuru Mungu tangia wakati ule nilikotoka hapa, nikakutana na Yesu. Yesu kaniokoa.
nina habari njema. Nikasema leo hii pia mimi wacha nikuletea habari njema. Akaambia okay, niambie hiyo habari njema. Nikamwambia nimekuletea habari njema. Mtu mmoja anaitwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tumpokea leo huyu Yesu, hata kuokoa, hata kusaidia, hata kuinua. Ngomma tabigaga tena. Agante mtoto tena hiyo. Ya. Watabanga Yesu akonya. Kama tabie. Akaandika ni kuruhusa bakitigo. Akaranze silipas. Katia ronde kwa network. Igore shati kwa network. Agante bikoraiga. Yesu yagante byokonya abantu nayo gokonyire. Atakora gokonya. Ndone ro ekwera njina nche already na konya ki. Ayo yo kwanda tara gokonya. Like ngokorange ngenga gokonya because I have it, you don't have. Kabata vitani minute. Burgo tubego no boganeti. Agante bya. Wale gasieli kwachera. Enda yo kaigaba kanimba ba kocha ba konyora. So kankage. Ngalira madiga. Oya kulia mone. Bono butakaga kiboko gara kuramu. Yani kwanya baseli kwa soso kebo bisa. Ngage. Kundeka kandora. Kumbe abantu bayikire. Akole kurande kumbe mugako ya tikale ne burado ya eno apati ali ategerete. Kuja kondigere yari chiti radio. Ona gara takaroka kaigwe njiri. Akaigwa konde aka. Nanti tego negarigo. Rio tisi. Abeke garian. Mantegerete. Bakode bona ngo tsibande bitubya nsoka. Mwako liko likonte. Ngali ko monto geto konina alo pasta. Kuna chuko ile gari na. Oho. Ngagenda gochio. Nganya no muntu. Kuiko na romo gakate. Vegete go difata umugabo. Lakini ochenchi. Kuligere bya na buta bona. Oko suma na tumaringa ranere. Ekorobono keiri. Kai ogo nkwani. Ni round yeye. Bijia ego nkwani akanukire toto. Round ya gantebi. Tumishi. Pali ya pasta. Kastuka na buta lero ka pasta. Kama tayari mzuri. Gantebi. Kumbe unaendelea sana. Kama tayari unaendelea. Umetubariki sana na neno. Kama tayari barikiwa, thank you. Gantebi. I want to. Kuna jambo nataka nikwambie. Kama tayari no problem ongea. Gantebi soega mimi. Kama tayari okay. Kwa nchi. Ndio kwa nasiga. Toka kutia sekretari sisi sote jango. Kutoka sasa. Hata mtoto pasta bona haki ngomba topo kongo gete kama tengereza agante bia Yesu yuwaka erezire kokweni yari kama tabiye Yesu yuko chenjara bugina kama tabiye akambuli yaga tonga kira ngatabana lero kondama akamaya kontabinga pasta pero no me tenga jini mbwata kirigento kama tabi Yesu bwe kanara taraba nyanga amanyo peta lakini bya spini mate no kordeki agante bira kimi natitenga nyorobo kom ngarwaro borwaire timba tina kya borogete gesong agante bina haitiri tinya gitari oje na America where kila bali nimeenda India na China India naona ruete chusi nkae guchinda ngaigwe esindani na malioko kete kuwe vita after 1 hour Kongo rusie sindani after 2 hours 3 hours Kongo rusie sindani nebeta sisi tingo nyara gutara no na gitari nkaige ligwenji na nkwe bete sindani nchebeka majako bete sindani nebyoga egera safa yifu kiri ya makoko bigakwate biturusi dende bakaga oda binga umuri tuna kya barogeta kwatana chande kile mubi lakini akarona eta. There is a time I was convinced ndigi Yesu yako kwa. Akaneta na iguro kwa na Yesu. Pastor, I want you to assure me if I will receive Yesu yako nteni. Na konya gaita wango nga aya konya te Yesu ako konya na kubwen. Ante ndaje ndo bwana tawako. Ngapate ndege tanga na Yesu na kwetu musarawa na ndakabuka. Na anda chita singe chishao. Karura anjira na magana no bodi. Wako lia katalanga na anjira. Kama te kwanja ni Rusia babi. Monyo lete ya sereti. Monyo lete ya sereti. Ona ikana sta mo te toa kofia. Ona igomba nyete wate kiburi gete. Ko inu bosongo centro. Kigende ke tanga tonga toa musipi. Toa mviatu.
ndio kumanya bono kwa sire se tiro sona bikoroto atiro sona mochibi aso kumanya ranga bono kwa sire se hanaje kukabege terongi okobega 29 kama kugura erongi obege ne ya 48 bono kwa no mochibi ya rongi gotarira gochibi ndio kumanya bono kwa sire mate atayo mwaka toko bia Jeba bi abote mwaka digi baga moina tukama ya tukumanya no mwaka seje soko ikabweke tukama maruse bagoti kaimo kwa baba kama hiyo kaimo ataniami epurado moina alia paget watasema Bwana Yesu nikamake sure na moire tope ntambe Bwana Yesu nimeshuka ili wao inuliwe ili wao nyama natubu dhambi na makosa nikamoire topa engia ile moyo garoso ya korosa kama tabi ono tiango sabili kama sabili hande pasa thank you aso gari ya eme kambe kile gari ya mabuto of course somo do kolega si no koraki yes agan kuna ken akaso gari ya pegara maegaga mwako gaonte numero waire endo kiango setra kiagra na test akante kara chete na gitari gata batukuga onye gotete komenya pige tangani echumbi tokuna sukari tokuna amabere toku oanjete nyama enyama tokuna mafuta yechingeni tokuna ebintu biye byonsi akani agatigerwa bokima bwabori boka netingeni kitakarangi kiberiri yani era mone mpoli tabauti teyo etabauti era ne cha kiberiri cheboli trikomeli pegera mbona abafanyikazi bakama chombe nabo chombe chaye banywa kabere omanye natari koraki alo balabu aba kolete bake sukari bakomeke dae sukari natari koraki bale atenya mae kaiwe teli musonga na nyumba mahali akakubulile panda na kakike kama mahali kupocha ngurwe nyama alo my point is bona gano gwato munyo omo nukolia bona gano gwato chinguru cyo gwa 40 the time will come ekere my friend tokoja ko chen to kubulinga na kiwe ngwe koli detere sota fanta rete sota fanta eko no gwato weso gokora toileta muna wosi be go go sota goyo le next goma de kana kono ngwe koli amase esubu ya amase twabi no kebe sanero toileta matumbo Muama tumbo. Muno wata be subu aye wato mo sonto. Aye enare ta so tiga. Oyo le next time koraga. I know now my friend. Enda ki go ikere no ne kia o ta so mon. Allo. Yes. Enda ki go ikere ba como vero go kwanga go chiko beka ron. Aki go je ko ngisa. Endo ko beka ron ba ka kwasi ba na de go ruga. Baka kere ga to ke yo me tene kia o go kwanga. Enda kingo ikera bakajisese chao chiwo kokogera ese yao kokogera kosi kwa ruari lege tabaka imeanza kupotelea na mbingu alo enda kingo ikera bakaiba ni your wife mokao okoliro ndio murachabo maka na baba ni siko bali na ko taimo ndo baba na korana wala ko wote mpira Omani yuna Liverpool. Orita bandwara na bakora sikoma. Yani ba mine tinga. Ai kafanyo ta kubika. Aro. Yani yo rualete. Abasaja bara de mokuga. Yani ba ba de ba. Kabura ka ta goti. Ata goti. Muno mamurori yako maiga. Baba pole. Guatemi. Haki kwa kole merememi. Kwa mulenda ba. Baba kwa kole merememi. Tali kwa watoki bale. Yani akaba ko ko kirosio barabe. O barabe. Murabane. Aro. Nama ko suno. Aro. Mwanya ko ramangana. Enda kingo kera kinto biya obi go onchoka. Abaga kamari bakuru baba sagini no banyore ba kumete yenda mu ino ga gichauri
Mwana kwa ni mahali njirejea kirete. Ndora bwana gamana. Estate. Thank you Nyamoya, thank you. Ndora mna mali mali. Ali estate. Abaisi bala mangana ya. Vete padret. Akora nani mabira na. Ete paselente. Enga kingere baka none bya ndakoraki. The time will come, even your education will not take you anywhere. And the way what's what matter about this? In fact, teach from 4 even watchira a C plus. And baka about a P minor. Akili bana ko bolinga what? Again, take what ange okoraki. Ke omkon. Inkiminati. Ojura kole bi interview what be kole mirimo. We functioning is only Jesus. Ekelaba rogiba ko buata. Yesu nero manyeta sago kune pattern ba lucia ko kwasi ba begeti. Abantu bali bandigeretia. Aba rogiba ko megete tabu ba ko banga tikikane oto. Ako megete ba ke da omongina na ba kanga ga dio ta ngobo. Eko nyala ba ta tena ya. Ko skali maro ba nguru wanere. Aitu ko manyege to amineti. Amineti ba karate ke ka o kia barogi. Libaga tabanga tuite James okana nga aya hakiyo yare to retande oika botika choro mwao okwegerera banyabu naba kubaike abatabanga aye koraki ngorere sukari goso ngorere koki maroba bankoraki kwegere obekire getabu ndugu yangu. That's why we are conda for 16 years. Akini mbona ngana kero kuligeri okanga mbona ngako chakira konda. Because for 16 years you have not benefited anything. Tugunera entegere taba kwa nyo 16. Akale to moiko. Kuruma matoga. Nyakali. Omobasi. Wontari. Masaye. Bakeke jero kaenda ko badrango ikiri 16. Ona bako ilama rote nini na nemo kazo bako ono 17 yura. Aka nona na boma ite ochukwe boli na hakifone kibira. Haki tamurwan. Ndio serikali. My friend ya barogiba kunete pato nigete bako tabanga no moreta tago koraki. Haki tiko ndaba kose. Ndaga nango gorande nyo. Haki onye ngo kwa na sweetheart dali ko kwa nani. Ona haki what is the problem? The problem is the barogi is part of the thing somewhere. You need Jesus so the pattern will be disconnected. Come. Asoka bontari, ogata no yon. Okaranga Gusii kwa arosile. Maasai, ogata no lidonyo. Ogere, ogata na atieno. Sigisi, ogata na kibroti. Ona bano ogata sigisi. Ekaraba ngana nile jomba, mosigisi akatabanga kole abiri nkunyata. Roma garota banga piro chua disa. Omo masanta ba elo do. Mugusia rota banga ya jega nyamba giraga ko ba kenya ba kamoko nyomba. Ona yugwate opposition in the government. Baka nona yokura boli akiyo yere. Aro. Aban ewaseka. Aban tabu makoroteki baro. The problem is not you. Okay, the problem is you because you don't understand yourself. And the problem is the pattern which iliguswa mahali ikawekwa permanent. Utapona siku hiyo pattern itatolewa. Na atakayetoa hiyo pattern ni Yesu. Wanda karumu isoko muyo mwana kieni. Akitari soka. Wanda kweboli na akieni na abwate mwana akiole buya. Ingeko rata ko bera buoye. E pattern ekunirase. Gakonda iga okokoro kwaika elicho anaka robo kimamono life kama hiyo ni mbaya. Kama umefaa kofia toa, nataka nikuombee. Maandiko yanasema, Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 127 127, is it 127 ama 150? Angalia hapo inasema Bwana asipoichenga nyumba. Ni 127 verse 1 inasema Bwana asipoichenga nyumba, achengaye afanya kazi bure. Na Bwana asipolinda mji, alindaye afanya kazi bure.
Nyasaye atakugenderetie pikipiki eyo aye no gende ligokore gasiki. Nyasaye atakugenderetie mukungu aye no morena ligokore gasiki. Nyasaye atakugenderetie abana no bali ligokore gasiki. Mukyo kwa igure kabile. Bwana Yesu, nakushukuru. Nakupa maisha yangu na moyo wangu utawale. Nisaidie, nikutumikie, nami niwe mmoja wa wana kondoo ambao wanakuabudu. Niondolee dhambi, mzigo na mateso na shida ambazo zinanitesa. Niondolee dhambi, niondolee adui, niondolee mambo mabaya ambayo yamewekwa kwa sababu ya kunitesa. Kwa jina la Yesu ninakuamini. Kwako tu naweza pona, kwako tu taishi. Kwa jina la Yesu utembee na mimi, uniokoe na mimi nitakutumikia. Jina la Yesu nimeomba. Tegansale. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Yasaone abancho abayiga bategereire geka. Aba mama n'abatata n'ekindugu cyane kira. Bategereje Nyasaye amasikani y'amanene. Mone none amangana banyabekira sama ngabo, onyina sikingoro cyabo. Tata monene digo tukesto kunya go discuss. Toko teberania seringaneri. Tigali kore mirimo sama gimabo. Tata Nyasaye tigo yo mintora ere ngereri okorigiaye nayo bokona. Omo mamura atwara go seberinga Nyasaye toko motiga. Uswati mintora nera atwara go seberinga toko motiga. Na ngire mekemene kila maroho ya kishetani, maroho ya kukandamisha, maroho ya kutesa maisha ya watu hao, maroho ya kuvunja mandoa, maroho ya kuharibu familia, ninazivunja katika jina la Yesu. Naomba neema na baraka yatondo kitolea ndauko baka tuko kanyete Nyasaye tuurukire no bone bwa botuisa serikali Yesu nasabira na kwegera. Mungu akubariki sana. Kwa sababu hiyo I want to promise that I will come here on a